Igicamunsi cyiza ku bakunzi bacu ba Global Update TV, inkuru tubagezaho ni uko umuhanzi Gogo wamenyekanye muri Blood of Jesus yitabye Imana. Azize iki? Kuki apfiriye mu mahanga? Yari ari gukora iki? Byakiriwe gute n'abamukundaga? Abareberera inyungu ze babivuzeho iki? Imishinga ihambaye ni iyihe? Musabyimana Gloriose wamamaye mu buhanzi ku mbuga nkoranyambaga nka Gogo yitabye Imana aguye mu gihugu cya Uganda, aho yari amaze iminsi akorera ivugabutumwa. Uyu mukobwa wari usanganywe ubumuga bw'ubugufi n'izindi ndwara zigendana nabwo, yamenyekanye mu ndirimbo Blood of Jesus. Gogo yavukiye mu karere ka Rwamagana tariki 18 Mata 1989, akaba yatabarutse mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki 3 Nzeri 2025 ku myaka 36 y'amavuko. Amakuru yasakaye muri iki gitondo cyo kuwa kane bivugwa ko yatangajwe n'uwari usanzwe areberera inyungu za Gogo, avuga ko ubumuga yarasanganwe aribwo bwamuhitanye. Amakuru akomeza avuga ko Gogo yari yarahagurutse mu Rwanda kuwa kane w'icyumweru gishize yerekeza mu gihugu cya Uganda, aho yari yitabira igiterane cy'ivugabutumwa, ndetse ko yakoze ivugabutumwa muri iki giterane guhera kuwa gatanu kugeza ku cyumweru. Ku cyumweru Gogo n'ureberera inyungu ze berekeje mu mujyi wa Kampala, aho bari bafitanye gahunda n'umuntu bagombaga gukorana akazajya amwamamariza. Aha bahageze ku wa mbere. Amakuru avuga ko kuri uwo wa mbere yafashwe n'indwara y'igicuri, ariko yari asanzwe arwara bikaba byamaraga akanya gato bigashira. Gusa kuri iyi nshuro siko byagenze, byakomeje kuba birebire, nuko abari bari kumwe bamwerekeza ku bitaro biri mu mujyi wa Kampala, ari naho yaguye. Abo bari kumwe babwiye itangazamakuru ko iyo ndwara yagize ariyo yatumye habaho kubura umwuka, akaba ari byo byamuvanye mu mubiri. Gogo yamenyekanye cyane mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga, ndetse amwe mu mashusho ye aririmba yagiye asangizwa no mu bihugu by'amahanga binyuze ku rubuga rwa TikTok. Benshi bibazaga uwo mukobwa igihugu akomokamo. Nyuma yaho yagiye asohora indirimbo zitandukanye zatumye atangira gutumirwa mu bitaramo mu gihugu cya Uganda, ndetse ibitaramo bye bikitabirwa n'abantu bamwereka urukundo. Gogo atabarutse ari ingaragu kuko atigeze ashaka cyangwa se ngo abyare umwana.